चञ्चलमुञ्च पठाञ्चल भागं चञ्चलमुञ्च पठाञ्चल भागं करवाणि अधुना भास्करयागं करवाणि अधुना भास्करयागं चञ्चलमुञ्च पठाञ्चल भागम् न कुरु कद् अर्थनम् अत्र शरण्यां मामवलोक्य सतीम् अशरण्यां न कुरु कद् अर्थनम् अत्र शरण्यां मामवलोक्य सतीम् अशरण्यां चञ्चलमुञ्च पठाञ्चल भागम् न रचय गोकुल वीरविलम्बं विदधे विधुमुख विनति कदम्बं न रचय गोकुल वीरविलम्बं विदधे विधुमुख विनति कदम्बं चञ्चलमुञ्च पठाञ्चल भागम् रहसि बिभेमि विलोलद्रगन्तं वीक्षसनातन देव भवन्तं रहसि बिभेमि विलोलद्रगन्तं वीक्षसनातन देव भवन्तं चञ्चलमुञ्च पठाञ्चल भागं चञ्चलमुञ्च 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 पठाञ्चल भागम् चंचलमुंच पठांचल हे पद स्तवमालाचे संची भागाचे संची पद हाजे करता श्री रूप गोस्वामी। हे पद श्रीमती राधा रानी कृष्णा का सांगता। राधा रानी कृष्णा का प्रार्थना करत की म्हाका आतां वाट सोडी रे देवा, सूर्य देवाले पूज करच्या कस मिगेल वाटेरी आडी येवनू म्हाका बाध कोरनुका हे कृष्णा, हांव एक चांगी चेल्ली गोकुलाचे प्रियतम तूं, म्हाका वेळू जातस चंद्रवदन तुगेले पळोवन हांव पुरा मागतास। हे चिरंतन जावनाशिल देवा, तुगेले तुदी दोळ्यान म्हाका पळयलारी म्हाका भिवन सक्कड विसरता। म्हाका वाट सोडी रे देवा, वच्चास म्हणून राधा रानी प्रार्थना करता। हरे कृष्णा